Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Tung pengiran kula nyuwun pangapura kangge tiyang sepah saha guru kula ugi kangge kula lan muslim sedaya ing Makkah Madinah dan sealam dunya. Ing Mekah Madinah lan sealam dunya. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Tung pengiran kula nyuwun kawelasan kangge para guru kang paring tuntunan agami saha sesrawungan ingkang manfaati ing gesang bebrayan Ingkang manfaati ing gesang bebrayan. Allahumma barik
لنا في رجاء